yang pen harus jari anak dan peka aden beri perasaan juga dengan toa engan dengan menuah toa dengan toa niki wahi jelak tersinggung durhaka tiang pelunggum dengan sak jari dengan mama maupun dengan ini terutama sak mama julu di menuah merarik tiang pelunggum mut pekesia-sia dengan toa ina doang asin ina doang mut belian kolka ina doang mut belian mesin cuci lagu dengan toa mesin mupuk jok tu kokoh masih dengan toat niki ngemi kadu jangki mesenina nyetek kuning alhamdulillah terserang-serang bersyukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin bersolawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah hadirin hadirat muslimin muslimat musyai'in musyai'at yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahasan ulama niki bagi rezeki jari dua. Anwa'ur rizki kismain. Rezeki niki terbagi jari dua. Ara-aran rezeki muaqqad, ara-aran rezeki daim. Rezeki muaqqad niki rezeki tiang pelunggum sifat sementara. Sak kedua aran rezeki rezekut daim, rezeki sak kekal selama-lama. Aran rezeki sak pertama rezeki apa aran baru muaqqad. Sak kedua aran rezeki nggih daim, rezekut daim. Rezeki sak selama-lama. Nggih abadi selama-lama. Ambil contoh rezeki apa kena rezeki muaqqad rezeki sak sifat sementara. Wa huwa ambil contohan wa huwa alladhi rizqul ladzi tamlikul an. Rezeki pertama adalah rezeki muaqqad. Rezeki muaqqad niki adalah wa huwa rizqul ladzi tamlikul an. Rezeki searah itu mungkin. Rezeki searah itu mungkin kelambi contoh. Apa mungkadu ngaji niki? Ngontor nggih apa sak sim kadu sak lampak sandal apa jat yang pelunggum sami sit kadu sak mangkil dunia ya aran rezeki muaqqad aran rezeki muaqqad rezeki muaqqad coba sak kedua aran rezekut daim rezekut daim arti rezeki sak abadi selama-lamanya. Ambil contoh rezeki sak pertama rizqul muaqqad, rezeki sak sifat sementara. Misluhu misal contohan, biaran rezeki muaqqad contoh niki adalah as-sihhatu sehat. Sehat niki adalah rezeki aran masih. Ketua ibu-ibu sehat niki rezeki atau ndek? Rezeki. Rezeki aran sehat niki nggih rezeki sak mut miliki makin sehat. Tiang pelungguh makin dakak luwe kepeng lagu ndek sehat. Tiang pelungguh dia tahu kembe-kembe. Ya ampun syukur tiang pelungguh satekican niki apa len tama rezeki sehat niki apa len tama? Rezeki muaqqad. Rezeki sak sifat sementara. Rezeki muaqqad niki para jamaah sadaya yang hormati mati wa yastarja'ahu Allahu minka bi ai lahzatin baun kanggun bait insyaallah taala saran rezeki muaqqad niki piran-piran kayun Allah taala ya bait artiin contoh saran sehat niki ndek selamat tiang pulunggum ya sehat sila julu wah sakit atau ndek piram sakit pam sakit bungka kawa nggih elem sehat ibu-ibu sedekah nah iya penyakit misi sedekah oat penyakit misi sedekah dawu mardakum bis sedekah oat penyakit misi sedekah ini dia pelit-pelit bersedekah amut milit yang pulunggum sehat lagu arak dengan niki melen sehat bungka kawa kena 2000 isi ejat leseh bedin musalah leseh bedin musalah leseh 2000 jaan apalagi ke ngambil sehat ayah au
pokok 2000 je pokok dan semai 2000 je. Doa ni sit nggih sedekah dau mardakum bisadaqah penyakit isi sedekah. Sehat niki rezeki muakkad lain tama, rezeki sak sifat sementara. Nah niki aran rezeki riyatu wazurriyatu sakedua adalah keturunan. Zuriyah apa kenan zuriyah keturun anak jarit niki ia aran rezeki aran. Berduit anak rezeki aran, berduit bayi rezeki aran. Den kepeng doang ada rezeki. Yang pen pelunggum sami syukur sabedi anak ibu-ibu nggih. Syukur bedi anak. Alhamdulillah sabedi anak. Sabangkul tiang pelungguh marak kena hikmahan masih. Nggih syukur baik. Sabangkul sandik bangkul sabedi anak sandik bedi anak tetap syukur jok Allah Taala. Dinarak dengan kerimbing lalu ngaji. Sak berdua anak masih syukur hemat mut mati harap jadi doa. Mudah-mudahan amin ya rabbal. Makin tak berdua anak tolek doa. Nggih. Yang pendidik anak no ada jari ke anak soleh hari nindek jadi ke anak tolek. Subhanallah anak kan tolek. Yang pemilih dek tolek anak lalu pemondo, serahan lalu mondo. Kembali ibu-ibu tiang pelungguh makin macam model kanak makin ibu-ibu nggih wa macam tan kanak makin wasida si HP wasida si pergaulan nggih makin tiang pelungguh mau sekolah doang di pemondo kenjalemak mutuh mati tot nyesel lemak mut mati totnya nyesel tiang pelungguh mantih pahala lagu dinarak oleh anak jarin yang penarak supu lama berkisah niki. Nggih supu ulama Habib Abdullah Alawi Al-Haddan. Ara supu ulama niki bercerita liwat nilai supu kubur ibu-ibu sin bacaan kulhu le kubur niki 3 kali sin hadiahan jok di sin kubur selapu. Subhanallah menuruan keluwe ni sin kubur no bih taek jok atas kubur rebut pahala kulhu Allah 3 kali ente baca si ulama niki. Dalam mimpin terus ibu-ibu dengan niki bih tuwe selek kubur bait pahala berebutan. Ada sekek dengan sandik rebutan pahala ibu-ibu. Momot mecu dengan sesekek ni. Terketuan akhir si ulama, wahai ulama, kembali yang sida je. Ndek milu berebutan pahala sedangkan batur-batur mana entar rebutan pahala. Apa ni dengan sesekek no tiang je ndek milu berebutan pahala lantaran waharak pahala le anak. Khususak bilang waktu baca patih aneno si syukur tambah berde anak soleh. Nggih bilang waktu doaan dengan toaan paling den kena rabbi ghfirli wali walidayya. Lagu makin subhanallah tiang pira kali lalu mandian mayit ibu-ibu. Subhanallah arak saana keniki para jamaah dengan toaan nina aniki piak balik ke solah balik nina aniki. Lagu pelit bersedekah nina anu endah. Pelit balik. Odemen wah te mati jaruan nina anu mati. Litut baik tiang nikiat lumandian niat yak bertolong lagu ndek ka tiang mandian nina dengan lagu ia kanu angan kiak yat pia apurano kurung batang pia mana-mana no lah aparano bokos niki gunting-gunting mau ketua anak-anak kan isi dengan sak pandik mayit no bionin beto ka pandik amina amanak angka tu betok pandi in mun bau ja tulis di rebano muni bawa tereng nu ta pandi muni kanane ruan balen ina am kesolah handi mah miak kamu kan ina ame pe au ina aku miak lagu aku no pe nani aku mati nak dengan aku lain nuni angka dakan sa kamu lain lagu tu betok ka pandi amina am wajari tau dalam jeding kebeli no ndek tu ni ndek tu ni nanak dek bani tamu laun muni ia ruam pelit wano sedekah nggih tiang pelunggum sami akhir para jamaah tu ton tetebingan karung sarobek-robek sin tetebingan ton tepandik bawa lulun trek nikilah ruan para jamaah irun anak sandi pengertian padahal tiang pelunggum subhanallah dengan taat berembeh te cara nampa tirup ibu-ibu nggih apa hante kelur laik apa tiang pelungguh minik jari barak sak mangkit
Nah lagu dimitah balik kadang-kadang lupa atau jog jasen dengan toat. Yang pun ibu-ibu mudah-mudahan satiang pulunggum sami adit bakti jog dengan birru abaakum tabiru abnaakum. Birru abaakum pada bakti ojok kedua dengan toak pulunggum sami tabiru abnaakum niscayan bakti anak mojok kamu pada. Amun ite jari dengan toat dit bakti jog dengan toat maka yentan anak lemak yara aran hukum karma. Pasti niki ibu. Amun tersemprak isi anak kem teduk baik yentam badek laik side. Ni anak kendang mursalaan lagi kita tundik pulunggum sami nendek saite doang salah anak-anak lagu ite ndik menuntan engan oh iya bahasa nabi birru abakum tabiru abnakum, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu tabiru abnaakum, niscaya dengan to'am nggih anak yang berbuat baik jok pulunggum sami berembin nggih. Nah jari tiang pelungguh berembin tad berbakti kedua dengan toat yen tan berbakti anak jok itu. Yang penite jari dengan toat niwah jari tiang pelungguh kana dakan so ninggal dengan toat wah jari anak nggih. Ndek langsung toat barak mangkin berembin tad laik tiang pelungguh sami. Yang pen harus jari anak dan peka aden beri perasaan jok dengan toat. Engan dengan menuah toat dengan toat niki wah ijelap tersinggung. Ijelap kembing ijelap tersinggung munatoa subhanallah tiang pulunggum sami ijelap piru endah munatoa ijelap kembing ijelap piru yang penite merjari anak karang kematur ampuraya ibu-ibu sadewek yang hormati dan muliakan sungguh durhakeun tiang pulunggum dengan sakjari dengan mama maupun dengan ini terutama sak mama julu demenah merarik tiang pulungguh mut pekesia-sia dengan toat ina doang asenina doang mut belian kulkas senina doang mut belian mesin cuci lagu dengan toat masin mupuk jok tu kokoh masih dengan toat niki ngemi kadu jangkih mesenina jat teh kuning karing dapat teh kan doang mau nyala mun hadis sogol lentut kuat niup nggih anje telai ara dengan menun dengan toan tanado biwin niup muri sogol boit anu entut subhanallah ibu nikilah amut tiang pulunggum sami milik surga dunia surga akhirat niscaya bakti jog dengan toat al jannatu tahta aqdamil ummahat, sesungguhnya surga itu di bawah telapak kaki ibumu. Ambek ini inak julu ibu-ibu pen bapak ingai lelahan inak yang pensahabat laik berketuan jaka Rasulullah ile bakti pertama ya Rasulullah ummuka ibumu summaman ya Rasulullah kemudian siapa lagi ya Rasul ummuka ibumu summaman berketuan malik siapa lagi ya Rasul ummuka yang pensummaman keempat kali summabuka telu kali yang pelunggum tersebut dengan ina am yang pernah emang ni kembali ni lelahan ina dait ama sajari menyusuk saya ibu-ibu ayam penyusuk anak hai sedua am penyusuk mamu ni masih andaman bapak mai na yo andaman ni bahasa entang guru lain bu berembet tak deman bahasa enggak habu kholdi di surga nu bahasa ajarin para jamaah ina sajari lelah no ina lelahan ina ditama subhanallah ibu-ibu bapak-bapak siwak bulan 10 jelun tiang pulunggum sami dalam tian ina
nggih demet tiang pelunggum sami sugulan anak niki lelah ngenjan dengan doa dapat sugul nggih ibu merembet ngenjan lae aduh nyerak nyare nggih wa cerita no ibu-ibu nggih subhanallah tengah malam ning anak cari lae teh cerita niki ibu-ibu oh petang endah ibu-ibu nggih petang naradile ibu-ibu dila kecopok nu narak minyak weh nopong senina ni ibu-ibu den tahu subhanallah lu pite belian wa bitedam waneh huni kena senina nganak biari anak aku jadi bidan muni semama aku jadi belian muni akhir mau umuri tak semama ni ibu-ibu ane hari uni Tegal wah papa Tegal aneh gampung muni Tegal buruh mawadah muni gampung keung ibu-ibu asal bulun mempokot kelambin semaman mempokot mukambim bawa lain bertegal aduh ini semaman mangka ansida berkuih kakak ini senina sakit lalu kuni semaman angka ansida sakit turin angka lain memantuk kamu tiari ini nyata lain montan berantuk dah sih mengalai lah salah tahan betul betul wajah jari semama nelik muri jadi semama nelik lempeng tu mau meniu ni selanggah bintan awari uni landek salah mempugut malik kun mau selanggah tembok kurang galang nelik muri julu elek semama aneh uni ngejan aneh uni julu elek aden tahu aneh jadi petang dengan suruh saru aneh ngejan hari aneh hunin mau makan hunin baik senina nanti aneh hari wasogo lo arun anu bulu ni mesti mau nantu mau parah bulu anak aduh hunin senina makan bulu dengan bulu napa ada itu nah ya kan apa ada dengan cerita aku dengan anu apa cerita nak berogong dek aku dong ayo anu aneh subhanallah dia anjekan hangida ibu untuk balik ibu mau lain-lain tandangan ngidam mau ceritakan nggih ada sangidam si pao ada sangidam ngidam si macam ada ngidam niki demen apa arano lu sotak semama bota ya mun tiang ya ibu-ibu semua cerita dan mantele etano berderet kajenia harus entu to na suruh tenduk di atas anu no atas lemari sana macam-macam tandengan aran sangan dengan betian nggih macam angan dan dia pensolah uli mut pati endo suruh tedam di atas lemari nggih kok ada pati-pati iya nggih para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala nikilah rueun tan kesakit saran dengan nganak maka tiang pelunggum sami mudah-mudahan anak niki adin jari kanak sak soleh dan solehah kembali jok pembahasan rezeki terbagi jadi dua one ada aran rezeki muaqqat ada aran rezeki napi rezeki daim aran rezeki daim sa pertama rezeki muaqqat apa kenan muaqqat rezeki sa sifat sementara ambil contoh sementara as-sehatu sehat no sementara dinarak dengan sehat ya doang ya puru ini mesti tini sakit mutua sehat pasti sakit mutua sakit pasti sehat namanya saran tiang pelunggum saran sehat ya ran sehat niki masih rezeki yang tetap tersuruh sitan guru tetena amut tiang pelunggum sami mulai ngaji tetena bersyukur kembali karena sehat niki adalah rezeki apa ada rezeki muaqqat yang dah contoh wal malu duit banda tebet kepeng sida-sida Allah taala tebet rezeki sida-sida Allah adit sak gunaan isit bersedekah ya ran rezeki apa niki
nggih rezeki muakkad rezeki sifat sementara ngasa kepeng sementara sifat nu watara wa tendek silak julu sarang kepeng ni kadang-kadang makin wa tegal doang umpeh ente lain bare yang penyeket sasugih manfaatan sit bersedekah yang pen berbahasa nabi katanya khamsan qabla khamsin manfaatan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Pertama adalah syababaka qabla haramika, manfaatan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Nggih wa ghinaka qabla faqrik, nggih manfaatan kayamu sebelum miskinmu hati mutsugih, manfaatan kesugihan hati sit bersedekah. Nende yang salema wah tajelang ampun dia milih bersedekah. Sakatelun adalah wasihhataka qabla maradika, manfaatan sehat sanit masa sakit. Nggih wa faraghaka qabla syughlik, manfaatan masa luang sebelum masa sempit. Terakhir adalah wa hayataka qabla mautik, manfaatan hidup sebelum mati. Tiang pelungguh mesti melet dengan ngaji mati-mati nunggih lagu wangkah tahu alhamdulillah itu masih tekican sehat. Apa yang dah tiang pelunggum sami contoh rezeki makot yeluwe wal asdiqa berduit batur rezeki aran masih nggih wa kullu syai'in nggih minad dunya wa huwa rizqul muaqqad. Apa saara di dunia hambut kadu makin kendaraan apa jarua niki ya aran tiang pelungguh rezeki muaqqad sak sifat sementara. Kedua napa ranone rizqud daim, rezeki sak selama-la kekal abadi selama-lama. Wa huwa rizqul ladzi yakunu khalifan nggih wa mulaziman wa malaziman laka ila yaumi yub'atsun. Ia sak jadi kanca telemak tiang pelunggum sawah tama jog dalam kubur sampai jelu kiamat. Ia teparan aran rezeki daim aran rezeki saya kanca tidak dalam kubur sampai jelu kiamat. Waya boko dia akan tetap bersama kita. Nafi'an laka nggih bermanfaat ilek pelungguh fid dunia wal akhirah ilek dunia sampai akhir. Ambil contoh tiang pelunggum saran rezeki daim niki. Pertama adalah tiang pelunggum sami istiqadun nas niyamun liyusalli raq'ataini fit tahajjudi. Pertama contoh tiang pelunggum taut tulisan dengan petulis keluarga atau duduk dengan tulis sembahyang tahajud tengah malam niki termasuk adalah rezeki teparan rezeki daim. Ye sajari rumah lemak tu akhirat bau tulis sembahyang tahajud wibian ye wah teparan rezeki daim. Wa salatud duha contoh sembahyang duha alhamdulillah onek wak sembahyang duha tiang alhamdulillah tiang pulunggum sami teparan rezeki daim saya jauh pahala niki sampai akhirat rezeki sak selama-la lama. Bendah contoh tiang pelungguh rezeki daim niki tiang pelunggum sami wa tilawatil Quran girang baca Quran wa sedekah girang bersedekah ye pahala niki teparan aran rezeki. Zikrullah tiang pelunggum karang zikir jog Allah taala wa tasbih karang membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula quwata illa ma nggih saib basin ulama annahu yanzilu fi akhiri nggih arbi'i min safari nggih min safari balaun azimun sesungguhnya yanzilu Allah subhanahu wa ta'ala turunan fi akhiril arbi'a ele akhir Rabu minas safar ele bulan Rabu terakhir bulan balaun azim bala bencana sangat belik bencana musibah sangat belik penyakit dia tanda turunan bulan safar elek 10 terakhir elek Rabu terakhir bareh malam Rabu. Nah maka tiang pelungguh mia tanda turunan sida-sida Allah bala wa annal bala alladhi yufarriku fi sa'ir sanah kulluhu yanzilu fi zalikal yaum. Penyakit selama 1 tahun niki ia tan turun elek tanggal neparit elek jelu Rebu
Rebo bontong atau 10 terakhir bulan Safar. Yang pen Safar niki bu teparan Sopar niki artin seper niki artin kosong. Ia teparan aran bulan kosong. Bulan nol artin bulan niki bulan mun basen tiang pulungguh jauhin dengan ya aran bulan napu in teparanu. Pokok suwung. Bulan apa makin bulan suwung. Mud berusaha mun dengan Arab niki dan milih berusaha lalu mun bulan makin yang kurang solahan mud berusaha bulan makin niki. Kurang solahan mud merari bulan makin. Ande balu-balu ni arak kanggo ni dek merari juna ni. Dia merari dulu. Dengan amun arak dengan kanggo nggih bebalu. Amun arak kanggo apa balu. Pada balu no lagu kurang solah mau merari ile tanggal bulan Sopar. Nggih, hengan ieu teparan bulan Soparnya seper. Amun bahasa Inggris zero, nol, kosong, bulan kosong. Ieu kurang solah tamu dia gawe sasolah-solah bulan niki. Kurang solah honing kendek solah aja. Solah doang bulan niki lagu kurang solah. Lain artin kurang solah kace solah lagu kurang solah menu tadah. Amo tiak gawe sesuatu makin nendek mulai le bulan Safar. Kemben para jemaah lantaran bulan makin nikilah ile Rebo sak makin nikilah ia turun balak pentunan balak sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Mo pire teturunan balak sida-sida Allah Subhanahu wa taala annahu yanzilu fi kulli sanatin salasumi'ati alafi baliyatin wa 20 alfan minal baliyat. Tiang pulungguh keluwe entun balak jelu sak bareh malam kancil maru Rebo terakhir niki le bulan Safar arak 320 yu. Pire turun penyakit salah sumiah 300 nggih wa isyruna nggih wa isyruna alpan nggih 320 minal baliyat ini balak 320 ribu ndek napa 300 ribu ndek 320 ribu ndek 100 lagu yu 320 yu ye penyakit terpentun bareh malam dia ampun apa bareh tiang pulunggum teranjuran baca Yasin bareh ke malam tolak balak niat tolak balak insyaallah nggih ibu mau bareh terbaca Yasin tiang pulungguh milik santren di masjid baca surah Yasin tiang pulungguh pira kali baca Yasin sekali nggih salamun qaulan mir rabbir rahim niki ye terbaca tiang pulunggum tulang ulang salah sumiatin nggih wasala sata'asyarata nggih keluik tiang pulunggum kali tertulang salamun qaulan mir rabbir rahim niki 313 nggih asyara kali 313 kali ye ulang-ulang salamun qaulan mir rabbir rahim kan baca Yasin bareh baca Yasin di mendatang ayat kena salamun qaulam mir rabbir rahim salamun qaulam mir rabbir rahim salamun qaulam mir rabbir rahim tetulang ulang salamun qaulam mir rabbir rahim no 313 pira 13 kali tulang ulang apa bau kurang kebergerak amno kebergerak amno jamaah bini wah iya demen nih anu doang berutang doang iya amput mat berusaha lombok jadi bangkrut nggih iya dua sebab di gerang bergak di gerang berutang itu engkah jual jajet yang apa-apa usaha ali jamaah ni je berutang doang wah piran piak jilbab aku meni wah bayar sido ning ini keman je tuan guru lagu beg beau ni ning tetap kelitu ngaji ni ane manon lagi tabati kenuni nangan jilbab ayam pun ada semal lah aitah berdagang ada semal lah ane manon ning kan lagu
Meni nan sakila engkah be berdagang lemak anu abah anu irugin doang si jemaah-jemaah ni. Ya tak ada. Ya pen buat berdagang aja. Ni dek bem berutang dek engkah bergak. Salamun kaulam mir rabbir rahim tetulang ulang niki telung das telu apa? 313. Terus endah bareh malam mbih atom gawe sila ibu mbih atom gawe mbih atom gawe sedia luwe-luwe jelasan lagu mbih atom gawe tegawe mom dek to gawe napa satom gawe ya gawe mbih sadait tegawe nggih. Terus kedua endah bareh malam niki te anjurat sembayang sunat napi sembayang sunat mutlak sila sembayang sunat mutlak niki tiang pulunggum sami 4 rakaat. Sembahyang sunat mutlak kuah niat tu sembahyang sunat hajat masih bau hajat niat mudah-mudahan ada terhindar dari penyakit birakaat 4 rakaat tiang pulunggum sami 4 rakaat niki para jemaah tegawe bareh hingga maghrib hingga sisa bau sembahyang sunat tasbih masih bau nggih sembahyang sunat mutlak kita sembahyang sunat wah sajaku sembahyang sunat 2 rakaat karena Allah taala nggih 4 rakaat menu karena Allah Subhanahu wa taala. Mau jari ayat tilik pertama niki inna a'tainakal kautsar. Ieu jari ayat tilik rakaat pertama. Bahasan ulama man shalla fi dzalikal yaum saya sembayang malam atau kenjelo 4 rakaatin 4 rakaat yaqra'u fi kulli rakaatin minha ba'dal Fatihah. Ini rakaat pertama sawang baca Fatihah surah inna a'tainakal kautsar surah al-kautsar aranan pira kali milik baca le rakaat pertama sab'a asyarata marra nggih 17 kali sab'a asyarata marrat 17 kali baca le rakaat pertama. Apa jadi ayat baru inna a'taina baca 17 kali jadi ayat. Bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Pira kali? 17 kali. Apa? Bergaan Malek mula menjambah bini di tentu barak angkangkah bayi berdagang timonuti semparu sini. Girang berga memberga aja dina lagu dina rauni ente kena menung pokok anja pitola seuni nanti mau terus sile rakaat kedua summa qara'a al-fatihah kemudian baca kedua Fatihah Malik dia minggas baca Fatihah barak sembahyang biasa summa qara'a suratul ikhlas kemudian baca suratul ikhlas kulhu kena nilai rakaat kedua pira kali baca kulhu khamsa marratin 5 kali rakaat kedua kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu pira kali bibu 5 kali kulhu nilai rakaat kedua terus nilai rakaat ketelun wal muawwizatain nilai rakaat ketelun niki Qul a'udzu birabbil falak terus nilai rakaat keempat Qul a'udzu birabbin nas. Pira kali niki Qul a'udzu birabbil falak marrotan sekali baca Qul a'udzu birabbil falak Qul a'udzu birabbin nas sekali nilai rakaat ketelun ayat keempat. Ieu tak ieu cara ulang ibu-ibu sunat sembayang rakaat lapah kau ni meni jani meninta ke lapah kau ni sunat sembayang sunat sunat sembayang 4 rakaat iya kena ni apa nak baru jasun sunat 4 rakaat sunat sembayang 4 rakaat sekali salam niat niki sembayang sunat mutlak sajaku sembayang sunat 4 rakaat
karena Allah Ta'ala wawanim ia ran sembahyang sunat mutlak wano atau bau sembahyang sunat haja dengan sabareh yang turun penyakit bareh malam lain mulai niki saya ini baca Yasin insyaallah niki apa ayat ke baru ke barak main ayat pertama nanu inna ataina pitolas kali ini rekat pertama inna doang jadi ayat inna ataina kal kausar ulang pitolas kali ini rekat kedua kulhu 5 kali rekat ketelu nanu kul a'udzu birabbil falaq sekali ini rekat keempat kul a'udzu birabbin nas sekali mum salah demi masalah memberdoa terus ibu-ibu apunin doa neme tinggas yang pulungguh bahasan ulama wa yad'u ba'da salam bihadzal doa mud berdoa terus hingga saat sembahyang sabaru niki dengan doa yang ini apunin doa ibu-ibu bismillahirrahmanirrahim nggih wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma ya syadidal quwa wa ya syadidal mihal ya azizu ya apa jangan akan setoreng ya azizu zallati li'izzatika jami'u khalqik akfini min jami'i khalqik gih ya muhsinu ya mujammilu ya mutafaddilu ya mun'imu ya mukarrimu ya man la ilaha illa anta irhamni birahmatika ya arhamar rahimin abilu aneh mau membaca sasak ya apa ku ngerti anu aku susah aku nenek kaji bione maneh teu nenek kaji ica anak seha ayo wah intin dulu ya Allah ica anak seha dem dai tendu ni ibu-ibu dem dai tenggi memdek dai tenja insyaallah mbeh ente tok ya bem tiang pulungguh sami doa niki bade yak tulis sam lema insyaallah lemaru jula apa rebu lemaru nggih insyaallah mbeh tetap bagi am niki menarak pengajian guys kita niki atau lemak ile ustaz Pajari ile ustaz Pajari nggih ieu takak be ngam doa saniki ara ieu luwe doa ile bulan Sapa niki sebenarnya nggih para jamaah lagu mbeh tetap berdait lemak tak bagi am insyaallah nggih amin ya rabbal ndek manja motia niki nyegek pihak majelis niki le colok niki nggih le colok le bujak niki ibu-ibu mau bujak no ni daya ni nggih colok nggih mau nyegek pihak endah ya pek subhanallah macam pikiran kan ibu-ibu nggih insyaallah lemak mau keinget ja yak bagi am doa niki mau sila jamaah sakayun tiang pulungguh milih beramal ja sila tena am nggih untuk pulungguh adin luit tam taek lemak li majelis ni ya bahasa Abu Bakar As-Siddiq man dakhalal qabra bila zadin fa ka'anna ma raqibal bahra bila sapinah saya tamu kubur ndek jauh amal barak kayen dengan seberang segara dan jauh ka beri kapal maka kapal-kapal nikilah majelis talim searah elek Lombok mbeh hatam ngaji ni jadi kapal lemak ibu-ibu mutuah bersedekah tu tat bersedekah tu insyaallah semal taek lemak nggih mbembe tat meleta aku pelinggi himja luar biasa ibu-ibu tu tahu hadir bersedekah tu tahu hadir bersedekah angka lemak-lemak pelunggum sami waktu menyeberang lek tete siratul mustaqim janiki wam tahu taek insyaallah nah aku ndak tahu nilai rurung-rurung jangan ndak tahu hamilu matamu le ha nendek takut hau ni ka bajora arana nong lagu dengan anu kepeng mun tamak ke alhamdulillah milu mati wa matayak le bapak lagu jeneng anu-anuan ta om side perampera anak ini em teri itu ha salam tam je teri ayo tadah anu yat berdoa nggih wabiya niki ibu-ibu ye luwe lemak bahas insyaallah di lain waktu dan kesempatan lagu intin baru-baru niki wa doa niki je sangat belo ni ibu-ibu dait ye luwe doa tiang pulunggum sami le bulan Safar niki silat sarang-sarang tiang pulunggum sami berdoa mau menarak tiang pulungguh mak milih nyumbang bersedekah jahili Ustaz Pajeri belai matung lemak Ustaz Pajeri yang beli semen mungkin jika beli semen aji 16.000 16.500 aji semen nggih
bukan sebiji masih semen karing sesak menyekan begawian tu lagu berbeh antarua niki Ustaz Pejeri endah niki kancet bebangun termasuk ketua anak niki sajari pembina majlis niki alhamdulillah milu nggih beliau nggih milu napa rano nyumbang sedekah alhamdulillah ibu-ibu angkat barang-barang ada naru jari nggih insyaallah Wasila sarang-sarang berdoa ibu-ibu mudah-mudahan sehat walafiat nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa liwalidina wa limasyikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqwadil hajat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.